Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka dorbar snong Umkiang, kalapin pawe ke jing sengaw penyaw lor ke jing Mynsiem kia jong sorkar ban maramot ya ke Surokbah National Highway 6 hakathaj Umkiang ha East Jante Hills District. Kat kum ukurwa belapha da wahe snong uba lasting pala laong baka jing snew jong ke surok kalalong syabah palat liam kamtam haki benai telang namarba ke jing pumpum syabah palat jong ke surok kelakta ya kakot kakhia jong kinong snong ban ki yeng kisam kila sop da pumpum ubaher na ka jing ya lenti jong ki kali ling ba ke Surokbah. Shushu laong bakalong ka ba isin ay hadu kata ta ya ki Khynnah Skul ki bayat ling ba ke surok ban poi shi ki Skul bat buon ru ki belayo pang tang na kada ka jingyo ring Mynsiem ya Pumpum ubami na kani surok. Hakabede ba kani ka dor pasnong Umkiang kadawai ya ka National Highway Authority of India bakan maramot no mardor ya kani surok. Bat hakaju upor loong bala da ka sarkar kamle ai bantu klar lem ya ka jing e jong kinong snong ka dor pasnong kalong ka balakre ban mi pat ba sa surok.